الصلاة والسلام عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله تيس شو مصور مناريس خلق أور خير جاير صلوات هرشي إقرام محمد پیغمبر ديز عليه الصلاة والسلام شال إسلام دين قارنا شكا مصور منار قيدين يوخ چزوير دز مبارك هوي اللوق موارزني شعبان چزوير دز مبارك هوي الله تيچز توفيق قرا إيواتسراق لاقليز الله رزيج دا قيدة عبادة ونا صوبر خزامشتا ممكن والقوي پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام لهانوا شعبان دي واتسران وينيس تيروال لايق تيروال أما ورسرلا پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام بيچين ويري پیغمبر ويليك لايق والحكيتا حق ويني محمد پیغمبر أم ويري إنسانري بشرياتي ويردلاني hürmetlu kas yazva Allah dizkaniluk ya پیغمبر aradani am serder yazva imam ya habron ve veri mahlukatrin arada Peygamber aleyhissalatu vesselam Allah dizganiluk ya savarçiler Peygamber din aleyhissalatu vesselam hürmete yaratmış nua hatta çi atabuba adam Peygamber din ve havad dedin tubani Peygamber din hürmete kabulmadı. Kötçiz va evvel cennet ravaz ahbatçiler al evida vaktunda Adam aleyhissalam di gızafi sarı tubaya ravuna ancak ada Muhammed Peygamber din Törsi hürmette tuba qabulunu talab ala Allahu Teala di qabulunu. Xabar qonu ki vazhina çida adlanı ki za unazaz ruh gana za bilere çu xavaxtun za sefti akur kelima arş diminela la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dir. La ilahe illallah kelima tevhid çizva Allah sadiya ve Muhammedur Resulullah Muhammed Peygamber Allah dira qurma. Ve Peygamber Adam aleyhissalam dilhanı ki haç uvazı çirkana وز محمد لوداكاز بهاتير چال وچز لهاتا هنا حدون ويتوار صفاتك تسين حدون تارني لا اله الا الله محمد رسول الله حديث القدسي الهو الله تعالى دي لولاك ما خلقت الافلاك وانت خناتا پیغمبر دي خلقنا ز فلك يعني تصورچلر عالمار وری مخلوقاتار yaratmışta çir Madni Şaban di vatran pataka Peygamber di aleyhissalatu vesselam luhuzva Hasan radıyallahu anhu la ga'nu hadiste qala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem luhuzva Recebun şehrullahi ve Şa'banu şehri ve Ramazanu şehru ummeti. Recep Allah din varzelanıt arganva Şa'ban imzi varzelanıt arganva Ramazan şehru ummeti veri ummeti musulmanları varzel. وهذا قفوني معنى شعبان تشاعب لهدا قفون لا قزوا اما الله تعالى جهن شارون قد باتاز چكون وچ چكورزو وچ جهن شارزوا هلبتا صوابار اي واترا خيرار صوابار الله تعالى دي جهن شارزو قد باتاز چكورزوا اي واترا حتى تقاني تصودلا başlamışını iridvi seferde qısan sobding olaxar ona Allahu Teala di sobarını kizu. İlla ki ivatsra çina gızaf siver xene konzo. Uçlat Peygamber din sunna ham yazu. İma çina izva Ramazan di vasras hazur volni. Laf muquf xan uçun. Peygamber din aleyhissalatu vesselam ilk olaxtal amal una Usama bin Zayd xabar qazu Peygamber din aleyhissalatu vesselam. Una işaban varzaluq ala ama varsarla gızaf ya siver xizva ibadet harizva Ona imvinek azva ona Allah kunar gızaf kaçuzva. İdan sebep bu çelhana haber konu. Ve Peygamber de aleyhissalatu vesselam lahani ki Recep dini Ramazan dini vasra arada va ivarzlan insandri aqam fikir guzaşluzu koz qazvaç. Kileg hürmetli borçina hakikat pak varsar başlam inşallah inalni avuna vir miskirani haber gana insandri غلقون biçeb başlamıştı ibadetar. Siver xizva ama ibadetar izva. Akba Şaban varzaluk ala
лохозухи гилмад рамазая қуввата муқнуконда вичи нефсини езухиз ва исанди чугазва лохозухи засат миллияли анхиз рамазан васраз хазур жед вичи лахат ан қилақлиз гзаф ибадат харабунуконда ха ик хардалди заиф вол қалурзва мусурманди хакеле пайғамбарди алейхиссалату вассалам лахнихи хазур болчина кунуконда рамазанди васраз илля ки ибадат арту харунолди мадни пайғамбарди алейхиссалату вассалам мислят қалурзва هیچ تخاطا گذاف یقارت خیش تخاطا بود سیو بود یقو سیور خون اولدا یقارا و آخر میشه یقارا ما حدیث دلوزه که شعبان دیواترا خیزوا سیور ایبور چون جهنم نیت اوکا خیزوا قلخانه شهری لهنا پیغمبر علیه الصلاة والسلام زیوارزه یعنی پیغمبر دین وارزه حکیلا هدال گذاف قدر صلوات هر که هل نکنده چنان اینه ایمیسکی ده هر خمیس قوس صلوات هر келзва иштирак изгонз вастхарига атана виш салават келзва чина пайғамбардал саллаллаху алейхи ва саллам башламишна иварцара Аллах тaqabbal рая Аллах иштирак изгонз вастхарига иштирак вордин жада хатрак пунини мисинг пуни арада салават келзва Абдул Қадир Гилани ди рахимахуллах лузуки вичин фикир харса фикир фахума ва исанди шабан варз алуқ ала хазур вала код рамазан дес хекти хазур вала код сивер хуналди тубая равуналди садақа яргуналди вичих буржара бурават ахбур вахкуналди ва икмад учизлат пайғамбар дин вацра чина хадан сунна долни амаловун лазиме иқар час хисаб навуган волузу ва нефес арин чина час хисаб навугану хакила час чи умир лхана геқигзу пудиқас сайюғчи алатно нақана юғчи алатно ам қолух кис қшидач ам алатно юғя пуд юғчи умир пока дин юғ жедата чизвач час гележек дин пока дин юғ жедата чизвач авади час иқини юғ язу хакел иқини юқоз чина жезмақо ибадатар авуналди қазал мишин суабар лохузва Абдул Қадир Гилани де рахимахуллах вамадни лохузва хи и вацрачна нагах хака ибадат тавуна сахирни суабни қазал миштавуна ақазва хар сайуқ ам эвес қжидатуш чина ама вақтунда хиктин ибадат таравуртани и вақтчега эвес қжидач ам ақат нафени чегла пайғамбар ди алейхиссалату вассалам ди учи хадис толхуз ки Абдуллах бин Умар азлахана ваче ин алвна қимет гуашлузу қадирлухух микю ваче қедалди жехил билалузва уна қимет гуаш қадирлухух үзи бол жедалди сағлам билал нечақ жедалди девлет дал кесип жедалди азад вақт унал қайғуяр жедалди ва ви умир далузухи ганва ви аджал педалди қиниқ педалди وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان رواه البخاري بخاري دقق أرزوا حديث پیغمبر عليه الصلاة والسلام عائشة لا لوزو كي زازكونش لوزو پیغمبر عليه الصلاة والسلام گزاف سوير خويز رمضان لا الله تعالى البيت شعبان دي واترقوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله نكي إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها رواه ابن ماجه شعبان دي واترا يقوى أوزوا يف أدزلوزوا ليلة النصف من شعبان ليلة النصف من شعبان يعني يقلها جعلوا شعبان واترا وما دنيادست أرغانو براءات براءات ترجمة شيري عالم رلوزوا والققودو مخي أون لها جعله وش ققودو وش مخي إزوا يفيز عبادة وربور الله دي رزي والقزمشا إسانار الله تعالى دي جهنم دين سوكا مخي إزوا ققودو وسامش تونا گناه رزوا بور إيواترا جنتي وققودو بيس إسانار حرام زديار جنت واقع قدزوا قصان إسانار جهنم دي واقع قدزوا قوي الله تعالى دي شون يا الله جهنم دي كا يرغزونا جنت ري مقاورا إيوار سارچنا حرمت لبور إلا كي جوان نفس تربيلا مشون الأقود نكانده جوان نفس إيوار سار تربيلا مش نكانده
Ramazan divasra Allahu Teala di iblis şeytanar zunjurratunu ktunzva abr mu'min riz ziyan tagun patol ibadatiz mishatum patol. Hakila im ihtin vaqt yaz vuchaz ivarsar jwa nefs terbiyela mishtavol. Allahu Teala di luzu ki insan aşraful mahlukat lahnu Kur'an'da targanu. Aşraful mahlukat. Viridlani şereflu, viridlani bahak mahlukat yazı insan. Gan ve çirvol, akıl, gan ve ihtiyar, khir şiir hikâdavol. Ancak khirluk ola harçına uğurlu khir hikâdalı. Allahu Teala razi cezu çala, şiir hikâda vaktunda Allahu Teala çala narazi. Allahu Teala di halk uğurlu insanların zerra, ruh, halk uğurlu kuz, kuatna viri gafqa çunu habrwa. İne izat dünya distatan ve insanların zerrayar, abur vilik mas halk unvad Allahu Teala de. Habrun ruher. Kuatna gafqa çunu. Alastu bi rabbikum zuntushni kurabilhan. Vi riçi ruheri khvequnu ek vunchi rabbiya, vunchi khaliqiya, çina gaf guzwa. Hiç Allah kelik dilhana ve uç mecburna mayar çikhve turtan çina bur qilet khud. Hayqaz lohuz ve yevmul ahdi vel mithaq. Çünkü Allahu Teala di çava gafqa çuruyor. Çünkü ikrar khayıyor. Veridag dokument kevol ikrar din. Kedik pichat qul çuna hakti dokument var. Çina imganu harsadan riki avazni. Hiqwa insan derik tqul khaytini, miçi khaytini adan riki derida avadi fikir. Which is lahat ayuq adan rihdiz khan vade çiz vade. Ve Allahu Teala de haç uz qalurna oldu axtar bişun patal which is lahat Kur'an dalhan uzakün hak tadaç axtarmıştı onu. Hak sagafun ol ki inanmıştı dalhan tadaç axtarmıştı ki imtihan artık oldu. Ve habroz qalurna oldu dünya din gürçek bilir. Dünya din gürçek bilir akurla sudaka küt pay çehi pay küt pay fen oldu dünya din görüne. Rika Allah nabru Allah diz avur vead. Gay gaf veririk Allah'tan. Dünya da kaltugnu. Amçı ömürde çazakodu. Akpa ama sapa habura kozar kunu mad ibru gaf kaçuna ibru khvequna akpalhanı ki yat Allah'ın qalurlana ibruz cennet lana. Cennet nimetar. Cennet arakurlu mad i amuqnu payunika sudaka küt pay fen oldu cennetin nimetrih. Abur hi sanarya kıyamati iqaqni inanmış ya, Allah tixni inanmış ya, ama ki cennet tix qolaqsva. Abur macib tix qolaqsva isan arxize. Ancak amuqat imilbur Allahu Teala di ibruzgan ve har cüredi imtihanar. Kaş gana, meq gana, çimivol, hararat, har cüredi abur axtarmışna ve abur çpi vaad khana, çpi gafun ol kivize qazna. Sakünini abur aldatmışarnaç. Sakünini abur yağalmışarnaç. Ve ibruka salihtir kısar ve mihitir nesilar peygamberar hai ama tibil payını katir. İnsan din ruh am hak din zurbatir cevahir yazbu. Ar-ruhul insani karimul cevher. Bahatir hak din cevahir qaş yaz baha. Ve adan qil insan din savaqtun din hadan aqattaç ve adan patak haçez çirbolni Allahu Teala tibil ganu. Which is like Quran doluzu ki a'udhu billahi mineşşeytanirracim ve yes'alunaka anir-ruhi kulir-ruhu min amri rabbi ve ma atuni minel ilmi illa qalila. Sadaqallahul azim. Peygamber diye qiyas haber arqona ha vaqtari isandri bes ruh wuçya agavurda qum patal çez haberse Allahu Teala de hadazlahani ki vaga haber qazwa abru ruh din pataxa. Ona abruz Allah'ın ruh Allah di emir daldı guzvad. Ve köz abdon pata kaçır volt emel ganu. Çez gan va çevir çina amalom lazım. Kitabı ken va vol ruh avaz va ruhus sultani ruhul hayvani. Ruhus sultani ruhul hayvani. Ruhus sultani im vinistir ruhya ham çehi kanık onda. Adı düz pata xiyaz va. Ve ruhul hayvani adak hayvan de xesitar ko. Lozu ki ona insan de hayvan çalaz kelikti da hayvan verdi şardalı hik verdi şardı. Ünt emilarna qolaq gızafarna viçiz mitü garzu. Hak ona insan dini biçiniri nefs hak verdi şarını konsu.
и варцара исят Аллах варцара чина хак Аллах изу. Келик хакикат хик жезвота. Чина тюнт имилар зу сверху изва. Чина Аллах ибадат Аллах диз изва куллух гзафарз. Хак чина рюх тербила мишсу хурметлубур. Hakile çöz imkan var zurba mümkün vali hürmetli bor. Çina hak kanık onda çi veri qezva Kur'an di ayet riz hadis riz keliga kutuga olacağız va. Hakile çina çirnik azva Allahu Teala di çöz gan va çir bilal Peygamber di aleyhissalatu vesselam çöz kan va hadis ra insan vuç ka ibaret yata insan dih vuç havata va da vuç on lazimiyet içleral. Вучизлат пайғамбар де алейхиссалату вассалам için hadis dalhanu ki insan diz viç çirte kal adaz Rabbi çirjdatuş. Viç çirte jizwa insan diz Rabbi çirjdatuş. Lozu ki man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Niçirat viçin nefs, viçin çan, viçin gavurda qur insan adaz viçin Rabbini çirjda. Çaz akonit emilizwa, çi aqol dizni gzaf kola khar çirjizwaç. Çirvolniçit Emilia dünya dini çu aldatmış ve altsurarzva hele ashabri haklı huzvatir illa ki çaz i zamanında günah haram gızafkan ve vaktunda madni çu gızaf aldatmışız ve hakila Allahu Teala de çaz kamiltir mihitir iman gura düstir peygamber din sünnedir gılızqada ahlak gura çina Allahu Teala din razı ol qazamışna soğub din kola xarida ol. Amin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.